Kako biste opisali društvo u kojem danas živimo na skali od 1 do 10? Katastrofalno, grozno, jako loše, loše, podnošljivo, solidno, dobro, vrlo dobro, odlično, super. Postavio sam pitanje nekim mojim prijateljima kako oni vide današnje društvo. Jedan od njih je nabrojao 5 karakteristika. Nejednakost, rastuće ekonomske i socijalne razlike među ljudima, klimatske promjene, negativni uticaj na okolinu i klimu zbog ljudskih aktivnosti, dezinformacije, širenje lažnih vesti i dezinformacija posebno putem interneta, polarizacija, duboke političke i društvene podele unutar zajednice, stres i anksioznost, povećani psihički problemi uzrokovani savremenim načinom života. Drugi je nabrojao čak 12. Zbunjenost, nepoverenje, egoizam, vladavina neznanja, vladavina laži, samozadovoljstvo, usamljenost, nezadovoljstvo, netrpeljivost, negostoljubivost, nedostatak empatije, posesivnost. A jedan meni dragi prijatelj je stanje u današnjem društvu sažeo u jednu reč, gnev. Da li je istina da danas postoji psihološka manipulacija, da smo u permanentnoj krizi i da nas bombarduju lažne vesti? Iako ne čujem vaš odgovor, jednostavno osjećam da ste svesni da je to istina. Mogu li ja ili možeš li ti nešto promeniti? Mi da nešto promenimo? A zašto da ne? Uostalom, koji drugi izbor imamo? Gledajući svet oko sebe, mnogi već više ne vide smisao ni u čemu. Budući da ne vide smisao, odustaju od života. Vi znate o čemu pričam. Pa dobro, reći ćete, odakle onda početi kada je mnogo toga urušeno? Prvo, hajde da počnemo od onoga što možemo da menjamo. Od sebe. To vam je kao grudva snega koju bacite nizbrdo ili koncentrični krugovi koji se stvaraju kada bacite kamenčić u vodu. Nemojte podceniti uticaj koji vršite u svom okruženju. Ljudi jako dobro prepoznaju kada je neko drugačiji. I to može da ih pokrene u pozitivnom pravcu, da ne bismo svi zajedno otišli u ambis. Dobro, kako da u svom okruženju vratimo ljudima nadu i smisao života? Možda da se najpre ja zapitam, koja je svrha moga postojanja? To traganje za svrhom našeg života je zaokupljalo ljude hiljadama godina. Međutim, čini mi se da su mnogi krenuli sa pogrešne tačke od sebe. Isto tako i mi danas postavljamo egocentrična pitanja poput onih šta ja želim da budem, šta ja želim sa svojim životom, koji su moji ciljevi, koje su moje ambicije, moji snovi za moju budućnost. Ali ako se usredsedimo na sebe, nikada nećemo otkriti svrhu svog života. Svestan sam da nam se preporučuju mnoge popularne knjige, filmovi, kursevi, ali nećemo otkriti smisao svog života gledajući sebe. A mnoštvo knjiga predlaže kako da se spozna smisao života. Sve bi se one mogle svrstati u kategoriju pod nazivom kako pomoći samome sebi, zato što prilaze sa egoističke tačke gledišta. One nude predvidive korake pomoću kojih bismo pronašli svrhu svog života. Na primjer, razmišljaj o svojim snovima, razjasni šta ti je vredno, postavi sebi ciljeve, pronađi u čemu si dobar, ciljaj visoko, nastoj da postigneš cilj, budi disciplinovan, veruj da možeš uspeti, uključi i druge. Ili kao što je Winston Churchill izgovorio poznatu krilaticu, nikada ne odustaj. Svakako da ovakve preporuke vode do uspeha, ali biti uspešan i ispuniti svrhu svoga života su dve potpuno različite stvari. Možeš dostići sve svoje ciljeve, postići ogroman uspeh po svetskim standardima,
ali opet propustiti svrhu svog života. Kako onda otkriti svrhu svog postojanja? Postoje dve opcije. Prva je filozofija. Hiljadama godina briljantni filozofi su raspravljali i razmišljali o značenju života. Međutim, znate, čak i najmudriji filozofi su samo nagađali. A dr. Hugh Murder, profesor filozofije u Northeastern univerziteta u Illinoisu, pismeno je kontaktirao 250 najpoznatijih svetskih filozofa, naučnika, intelektualaca, postavljajući im pitanje u čemu je smisao života. Posle toga objavio je knjigu sa njihovim odgovorima i neki su ponudili svoje najbolje predloge, neki su priznali da su upravo izmislili smisao života, a drugi su bili dovoljno iskreni da priznaju da nemaju pojma. U stvari, veliki broj je zamolio profesora Murheda da im napiše pismo i kaže šta je to ako on otkrije smisao života. Srećom, postoji alternativa. Drugo, to je otkrivenje. Otkrivenje nam nudi odgovore na važna pitanja. Zašto smo živi? Kako život funkcioniše? Šta da izbegavamo? Šta da očekujemo od budućnosti? Kada sam bio mali, a moja majka je želela da budem učitelj. Moj otac autoelektričar. Ja sam poželeo da budem nastavnik fizičkog. Dragi moji, otkrijte svoj identitet. Kako? To morate sami da otkrijete. Ne dozvolite da vam drugi kreiraju. Završio bih sa jednim kratkim istinitim događajem vezanim za ruskog pripovedača. Andrej Bitov je odrastao u ateističkom komunističkom režimu, ali jednog sumornog dana se seća. U svojoj 27. godini, dok sam se vozio metrom u Leningradu, obuzeo me toliki očaj da mi se činilo da je život odjednom stao, potpuno zamračujući budućnost, a kamoli bilo kakav smisao. Odjednom, sama od sebe pojavila se rečenica bez Boga život nema smisla. Ponavljajući to zapanjeno, uzdižući se na toj misli kao na pokretnim stepenicama, izašao iz metroa u Božje svetlo. Andrej Bitov je to otkrio na svoj način.